Naš prvi govornik, profesor dr. Mato Zovkić, umirovljen od aktivne svećeničke službe Vrhbosanske nadbiskupije. Na prijedlog Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sarajevo, uz pismenu saglasnost Fakulteta humanističkih nauka, Senat Univerziteta u Sarajevu dodijelio mu je počasno akademsko zvanje profesor emeritus Univerziteta u Sarajevu. Evanđelski teološki fakultet u Osijeku dodijelio mu je ekumensku povelju za 2017. godinu. Vrhbosanska nadbiskupija je prepoznala rad TPO fondacije i etos inicijative, te je pružila svoju potporu u realizaciji njezinih aktivnosti. Profesore Zovkiću, izvolite. Ovoga ljeta, 28. i 29. rujna, u Splitu je održan jedan studijski susret na temu Crkva u Hrvatskoj, kakvu je zagovarao Željko Mardešić. On je bio vjernik laik, po profesiji pravnik, živio od te profesije, radio pravni posao, ali se bavio sociologijom religije nakon drugog Vatikanskog sabora i ljutio se kada bi u crkvu došao u Splitu, a svećenici govore politiku mjesto evanđelja. Ljutio se nacionalizmu propagiranom tobože u ime katoličke vjere i katoličkog identiteta. Sad kad je on umro, drugi teolozi, sociolozi vide vrijednost njegovoga zalaganja i u knjizi koja je tim povodom izdana, 3 teologa iz ove države BiH je dalo svoje priloge. Jedna doktorica Maros, Zorica Maros, problem pomirenja i nasilja međuetničkoga, profesor dr. Ivan Šarčević, crkva i suvremene ideologije, lako je podleći nekim napastima, misleći da branimo svoje interese. Jedan katolički sociolog koji živi u Zagrebu, Ivan Markešić, koji je govorio politički katolicizam u vrijeme Štadlera, ali ta slatka napast i dalje postoji. Evo, to su neki katolički djelatnici koji se zalažu za univerzalne vrijednosti. Takvih ima i u ovoj državi. Ja posebno cijenim kada oni koji vide defekte na svojoj zajednici, koji nisu s nečim zadovoljni, ne zalupe vratima, ne izlaze iz svoje zajednice, nego ostaju unutra, želeći svoju zajednicu reformirati iznutra. Jer onaj koji pljune na svoj korijen, od svoje kritike u prazno, od pucanja u prazno, nije svoje popravio, niti je drugima nešto dokazao. Važno je svi mi kojima je stalo do svoga identiteta, religijskog, etničkog, građanskog, da ostanemo ukorijenjeni u svome i ostanemo otvorena srca i pameti za druge i drugačije. Onda ovdje spominjem kako sam recenzirao 2 knjige koje je uredio Alen Kristić o univerzalnom etosu ili svjetskom etosu, izdala je ova fondacija 2014. I jednu ideju iz te knjige. Ja kao teolog silno bih volio da se univerzalnom etikom bave škole i osobito vjeroučitelji. Zahvalni smo da je demokratski izabrana vlast pripustila konfesionalni vjeronauk u školu. Za taj konfesionalni vjeronauk spremaju se učiteljice i učitelji na učilištima svoje religije. Musliman uči muslimansku djecu i katolik katoličku i pravoslavac pravoslavnu. I vjerske starješine tih zajednica daju prirediti udžbenike po kojima djeca uče. Evo, to je veličanstvena mogućnost da svako svoje informira o drugačijima i da ih odgoji za zajednički suživot. I onda, kako sam doživio neke od ovih ovdje predstava, razgledao sam u pauzi ove slike i veličanstvene su. Univerzalna etika ulazi u škole.
Meni se posebno svidjela jedna koja nosi naslov Stop vršnjačkom nasilju. Ovdje iz Sarajeva, iz jedne škole, to je jedna, nažalost, bolest koja se širi. Roditelji se ljute na školu, vi ih trebate odgojiti da ne mlate drugu djecu. A učitelji kažu, mi smo nemoćni bez vaše suradnje. Stop vršnjačkom nasilju u gradovima, to je jako važno. I druga slika koja mi se jako svida jest svjetski etos je u nama. Iz jedne osnovne škole u Tuzli. Svjetski etos je u nama. Mi smo sposobni živjeti univerzalne vrijednosti i trebamo podupirati druge koji žive te univerzalne vrijednosti. I last but not least, knjiga koja će biti predstavljena, tek sam je jutros prelistao ovdje, Živi vrijednosti, naslov je veličanstven, dvije urednice su obavile divan posao, doktorica Zilka Spahić-Šiljak i Melika Šahinović. Raduje se da su to dame, jer preko žena etos i univerzalni etos ulazi u familiju, u školu, u mjesto gdje živimo i u pluralno društvo u kojemu smo građani. Ja zahvaljujem i radujem se ovom uspjehu i neka Bog blagoslovi naše napore. Islamska zajednica jedan je od važnih aktera u provedbi etos programa za vjeroučitelje islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama. Dr. Nezir Halilović, šef odjela za vjeronauku u Upravi za obrazovanje i nauku Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svojim zalaganjem je doprinio organizaciji nastavnika vjeroučitelja i njihovom učešću u obrazovnim programima etos seminara i drugim aktivnostima u školama. Izvolite. Ja ću ipak morati ovako. Dame i gospodo, ja vas zaista srdačno selamim i pozdravljam. Zahvaljujem vam se na vašem učešću u svim prethodnim aktivnostima, kao i na vašem dolasku ovdje na ovaj lijepi i smijem slobodno reći veličanstveni skup, u kome mislim da svi punim plućima dišemo i zaista uživamo. Vi dobro znate da sve religije uče da smo svi mi potomci jednog čovjeka i jedne žene. Naučnici iz ove oblasti genetike će nam vjerovatno potvrditi to da mi imamo negdje isto genetsko ishodište. Pa zar nam treba još nešto više od toga? Naravno, treba. Tokom historijskog razvoja smo se podijelili. A onda vam dolaze poruke iz Božjih objava da nas je Bog podijelio upravo iz razloga da se upoznajemo. Da se upoznajemo, da se zbližavamo, da učimo stalno. I mi smo svi svjedoci da se čitavog života ima šta učiti jedni od drugih. Na kraju plejade ovih Božjih odabranika, počevši od Adama ili Adema, preko Josipa ili Jusufa, koji je Fraiman lijepo spomenuo, dakle taj detalj, dolazi nam i Muhammed alejhi salatu vesselam, dolazim ispred Islamske zajednice, kao Božji poslanik koji ima jedno obilježje jako karakteristično i vama prepoznatljivo. Isto obilježje su imali svi njegovi prethodnici koje je Bog odabrao da govore ljudima. Ako bi tražili da ga u jednoj rečenici opišem, onda bi to bilo da je u pitanju potpuno prirodan čovjek. Potpuno normalan, prirodan čovjek. Čovjek koji je potpuno normalno, prirodno komunicirao i funkcionisao kako u svojoj porodici, tako sa prijateljima, tako i sa ljudima drugih religija i tako dalje. Hvala dragom Bogu, ta prirodnost je došla i kod nas u Bosnu. Jako mi je drago što je doktorica Zilka spomenula na početku da se kod nas podrazumijevalo se da se čestitaju Božić i Bajrami i ostali praznici. To je za nas nešto potpuno normalno, kao što i jest normalno i ljudsko. Ali nekome sa strane je to malo čudno. Kad dođu utjecaji sa strane, nećemo spominjati zlo koje smo osvjedočili, ali znamo da nas zna pojedinačno pogoditi. Onda nam trebaju ovakve konferencije, trebaju nam ovakvi skupovi, da ponovo pogledamo u oči jedni drugima i onda na kafi, na ručku, u razgovoru vidimo da smo potpuno normalni ljudi.
Islamska vjeronauka. Muhammed a.s. je u jednoj od rijetkih predaja otkrio suštinu svog poziva. On nije pisao kao što nisu pisali ni ostali velikani, Konfučije, Platon i tako dalje, ali je ostalo zapamćeno da je rekao da je poslan da usavrši plemenitost kod ljudi. Dakle, vrlo jasno artikuliše svoj cilj, da usavrši plemenite čudi kod ljudi. Molim vas da ovo dobro upamtite, jer po učenju Islama svaki čovjek ima svoju vrijednost, ali isto tako svako od nas ima priliku da se usavrši. Svako od nas ima priliku da postane još bolji bez obzira koji nivo kvaliteta, plemenitosti, dobrote da je postigao. U tom svjetlu dolazimo i do ovog projekta svjetskog etosa koji poziva upravo na vrijednosti. Jer kako ćemo se usavršavati ako nismo vođeni nečim? A vođeni smo upravo vrijednostima. Zato mi u islamskoj zajednici, dakle, kada smo dobili poziv za uključivanje u ovaj projekat od naše uvažene doktorce Zilke Spajić-Čiljak, jednog vizionara, jedne dame, koja decenijama gazi ispred vremena koje ovdje dakle, u kome mi živimo, nismo imali ni malo zadrške da li se odazvati, da li se uključiti u ovaj projekat ili ne. Jako nam je drago. Znate zašto? Zato što naši vjeroučitelji u školama imaju upravo dva zadatka. Prvi zadatak, vjeroučitelji islamske vjeronauke u vašim kolektivima imaju zadatak da budu prirodne, normalne osobe. Ono što Bosna oduvijek poznaje. A drugi zadatak, da sebe ne smatraju idealnim, nego da se čitavog života usavršavaju i da ka tom usavršavanju vode i svoju djecu. Kada je ovaj projekat, dakle, započet, dobili smo priliku da pogledamo oči u oči sa profesorima katoličkog vjeronauka, da pogledamo se sa profesorima kulture i religije i drugih humanističkih predmeta i da cijelom svijetu kažemo da mi svi zajedno hoćemo samo jedno, a to jedno je dobro. Dakle, želimo da zajednički gradimo što bolje ambijent, što bolje društvo za sve nas. I na jednom mjestu imate nas sve. Imamo nevladne organizacije koja nas je okupila, imamo predstavnike ministarstava obrazovanja, imamo predstavnike vjerskih zajednica i imamo nas, pojedinačne aktere koji se trude da izgrade taj cijeli proces. Molim vas, nemojte biti prestrogi u očekivanjima. Ovo je još uvijek jedan verbalni poziv. Ovo je samo jedan pokušaj da napravimo iskorak da budemo bolji. Ali ovakve konferencije, oni seminari, one radionice koje smo imali su potvrda, praktična potvrda. Ovi divni radovi koje su djeca različitih vjeroispovijesti, različitih religijskih orijentacija i svjetonazora zajedno radili, vam govore da to više nije verbalizam, nego jedna lijepa bosanska priča. U to ime mi se zahvaljujemo, dakle, na prvom mjestu doktorci Zilki Spajić-Čiljak i timu TPO fondacije, dakle, na podršci inicijative ovog projekta. Zahvaljujemo se Ministarstvu obrazovanja na svemu što čini za vjeronauku da jednostavno ostane dio redovnog školskog sistema kao jedan realitet ovog našeg bosanskog društva. Posebno se zahvaljujemo našim prijateljima i saradnicima iz Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve, njih nema trenutno u ovom projektu, ali ima ih u nekim drugim projektima. I najviše se zahvaljujemo vama, cijenjeni direktori, cijenjeni profesori i dragi učenici, na tome što praktično se trudite da živite te vrijednosti, a kolegice su u ovim prezentacijama pokazale kako to izgleda. Hvala vam na pažnji, ja vas srdačno pozdravljam, Bog vam dao svako dobro i još puno više uspjeha u životu i radi. Živi bili. Hvala gospodinu Haliloviću. A Katehetski ured Bosne i Hercegovine također je iznimno važan partner na ovome projektu, te nam je čast pozvati našu narednu govornicu Nikolinu Tomšić u ime predstojnika Katehetskog ureda Vrh Bosanske nadbiskupije da nam se obrati. Dobar dan. Ja sam, kao što već Nikola rekao, Nikolina Tomšić, tajnica Katehetskog ureda Vrh Bosanske nadbiskupije, u čije ime vas želim sve srdačno pozdraviti. Ujedno vam prenosim pozdrave don Tomislava Mlakića, predstojnika Katehetskog ureda, koji radi neodgodivih iznenadnih obveza nije bio u mogućnosti danas biti s nama. Na zamolbu profesorice Zilke obraćam vam se ispred katoličkih vjeroučitelja koji su tu s nama danas. Katehetski ured Vrh Bosanske nadbiskupije i TPO fondacija imaju dugogodišnju plodonosnu suradnju. Naš ured je načelno otvoren za suradnju sa svima koji rade na miru i pomirenju u našem društvu. Na tom tragu,
Pored redovnih aktivnosti katehetskog ureda, organizirali smo međuligijske konferencije vjeroučitelja, međuligijske susrete vjeroučitelja, te međuligijske susrete vjeroučitelja i njihovih obitelji. Ovakva programska metodologija je polučila mnoštvo plodonosnih rezultata. Etos inicijativa predstavlja rezultat dugogodišnjeg nastojanja TPO fondacije u kreiranju inkluzivnog prostora za dijalog, kritičko promišljanje i razmjenu informacija vezanih za problem i poseban kontekst odgojno-obrazovnog sustava Bosne i Hercegovine. Tokom protekle akademske godine, u suradnji sa Rijasetom, Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Katehetskim uredom, Etos inicijativa započela je realizaciju specifičnog obrazovnog programa namijenjenog osnaživanju katoličkih i islamskih vjeroučitelja. U lipnju ove godine na 4 radionice koje je TPO fondacija realizirala u suradnju sa Katehetskim uredom i Rijasetom Islamske zajednice u BiH, sudjelovalo je preko 40 katoličkih vjeroučitelja. Tema seminara bila je religijsko obrazovanje u sekularnom kontekstu. Nakon izloženih predavanja i diskusija koje su obuhvatale tematske oblasti koje se tiču ljudskih prava, filozofije, etike, kao i uloge samog religijskog obrazovanja u sekularnoj državi, usmene evaluacije su pokazale izraženu potrebu vjeroučitelja i vjeroučiteljica za više ovakvih obrazovnih aktivnosti i međusobnih druženja. Imajući u vidu činjenicu da mnogi školski kolektivi broje članove različitih religijskih zajednica i crkava kao nekih drugih manjinskih identiteta, sam koncept ovog obrazovnog programa uključuje metodologije rada i učenja koje potiču multikulturalno podučavanje i komunikaciju. Stoga na kraju ovog kratkog obraćanja želim čestitati na ovom projektu i na ovoj 5-godišnjoj obljetnici TPO fondaciji, kao i zahvaliti za mogućnost za sudjelovanje i suradnju na našem zajedničkom putovanju. Hvala. TPO fondacija godinama uspješno surađuje i sa jevrejskom zajednicom u Bosni i Hercegovini. Na mnogim projektima, posebno na programima Etos inicijative, jevrejska zajednica je pokazala punu podršku i spremnost da se poruke Etos inicijative šire, gradeći sigurniju i osvješteniju zajednicu Bosne i Hercegovine. Elma Softić-Kaunic, magistrica religijskih studija, je doprinijela kreaciji obrazovnih materijala u okviru programa TPO fondacije. Generalna je sekretarica Jevrejske opštine u Sarajevu i Jevrejskog kulturno-prosvjetnog i humanitarnog društva La Benevolencija. Elma, izvolite. Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo da sam ovdje danas s vama. Zahvaljujem se organizatorima što su me pozvali da učestvujem u ovoj konferenciji. Ja rijetko kad čitam ono što sam napisala, ali ovaj put moram, jer sam predala tekst koji će biti vjerovatno negdje objavljen, pa sad ja čitam. Kada sam prvi put saznala za svjetski etos, bilo je to nešto poput drage uspomene. Zvučalo je tako dobro i tako poznato, upravo kao lijepi doživljaj koji ostaje u sjećanju, pa pri njegovom spomenu čovjeka preplavi ugodno raspoloženje. Pojam svjetski etos bio je nov za mene, ali je ideja koja se iza njega krila bila istovremeno mnogo više i mnogo manje od ideje. Bio je to oduvijek moj način življenja, i ne samo moj, nego i većine mojih prijatelja. Interesantno je kako pojava novog pojma ne mora uvijek značiti da se radi o novom fenomenu, već obrnuto. Dobro poznate prakse postaju fenomen, a njegovo definisanje otvara nova polja spoznaje. Odjedanput postajete svjesni da obični, mali, dobronamjerni, svakodnevni postupci imaju beskrajno važno značenje. Prije dobrih 10 godina u posjetu našoj zajednici došla je jedna Jevrejka iz Sjedinjenih Američkih Država. Kada je nekoliko dana koje je provela kod nas nastupio šabat, ja sam joj, pomalo se snebivajući, rekla da ne treba da se iznenadi našim običajima, a jedan od njih je i taj da večernja molitva za šabat počinje uvijek u 19 sati.
Većina nas smo sekularni Jevreji, malo je prakticirajućih vjernika. Skoro pa uopšte i nismo religiozni, objašnjavala sam joj. Ona se veoma iznenadila mojoj tvrdnji i odgovorila mi: to nije tačno. Vi ste jedna od najreligioznijih zajednica koju sam imala priliku posjetiti. Došla sam kod vas, ja strankinja, a vi ste me primili i ugostili. Bili ste ljubazni i dobri prema meni. Ja se nijednog trenutka nisam osjetila kao neko ko je drugačiji od vas i ko vam ne pripada. Gostoprimstvo je religiozni čin, dobrota i ljubaznost bogougodno djelo. I zaista, postupili smo u skladu sa pristojnošću, sa suosjećanjem i ljudskom otvorenošću prema drugom. Zar je potrebno nešto više od ovoga da bismo živjeli u miru? La Benevolencija, Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo i Jevrejska opština u Sarajevu njegovali su ove principe i tokom proteklog rata. Nismo probrojavali krvna zrnca, pomagali smo onoliko koliko smo mogli svakome ko nam se obratio. I nismo bili jedini. Tokom tih strašnih ratnih godina suradnja koja je postojala između 4 na vjerskim principima zasnovana humanitarna društva bila je izuzetno dobra, prijateljska, suštinski dobra u smislu dobrote, a bila je i uspješna. Jevrejska La Benevolencija, muslimanski Merhamet, katolički Caritas i srpski Dobrotvor, a ko zna prilike u Bosni i Hercegovini, jasno mu je da je u životu srpskog naroda pravoslavlje igra veoma važnu ulogu. Djelovali su zajedno. I danas je ta suradnja, iako po obimu neznatna u poređenju sa onom ratnom, srdačna i dobra. TPO fondacija, naš današnji domaćin, organizacija je koja je učinila divne stvari, sprovela krasne akcije koje su sve, ali baš sve, bile u skladu sa etos inicijativom. I ja sam vrlo sretna i vrlo zadovoljna da sam u nekim od tih inicijativa i sama učestvovala. Na Zilkin prijedlog, moj muž Pavle Kaunic i ja smo se uključili u program promocije ljudskih prava i napisali 10 priča koje je TPO izdao kao strip sveske Nira 1 i 2 i zbirku priča pod naslovom Nirini izazovi. Te 10 priča koje su izašle pod nazivom Sve što ne želimo znati. Bio je veliki izazov pisati za mlade ljude, jer nije lako onima sa 50 i kusur i 60 i kusur pisati za neke nove klince, pogotovo kada vaše priče treba da budu neka vrsta poticaja za aktivno učešće mladih u rješavanju društvenih problema. Često sam se udubljena u pisanje upitala da li će ti mladi kojima ostavljamo društvo prepuno problema svih vrsta jednostavno zapitati: ako ti sa svojih toliko i toliko godina tako dobro znaš šta i kako treba učiniti da bi problemi dobili svoje rješenje, zašto to nisi do sad sama učinila? Jer ruku na srce, na to zaista imaju pravo. Moj odgovor na to pitanje može biti samo ovaj: mi smo zabrljali, ali tim više vi imate pravo da se bunite protiv nas, ali još i više protiv stanja kako vam predajemo. Nemojte ponavljati naše greške, nemojte nam dopustiti da vas i dalje zavlačimo. Recite nam: odstupite i ponesite svoju zbrku sa sobom. Recite nam to odlučno i nemojte sa nama praviti loše dilove. Nemojte nam ostaviti prostor za kompromise. Recite nam to tako da vas čujemo i da nam bude jasno i pošaljite nas figurativno i doslovno u penziju. Iako su naše generacije, uvjetno kazane, napravile dosta pometnji, problema i podjela, vjerujem da su mladi ljudi, posebno vi mladi nastavnici i nastavnice, u prilici da odredite novi kurs djelovanja i to na principima univerzalnih etičkih normi u globaliziranom društvu sa mnoštvom izazova. Mi ćemo vam pomoći ukoliko vam je pomoć potrebna. Savjetovati vas ukoliko nam dozvolite da ne pravite iste greške, kao i mi,
već da učite živjeti otvorenih srca i umova, spremni da prihvatite drugoga u svim različitostima, jer onaj drugi je naš odraz u ogledalu, kako bi to Emanuel Levinas opisao. Imam potrebu samo da dodam još jednu rečenicu. Ovako kad vidim prepunu salu, zaista prepunu salu, 200 ljudi na ovakvoj konferenciji sa ovakvom temom, pomislim kako je svijet divno mjesto. Nažalost, znamo da postoji svijet izvan ove sale i svijet nije divno mjesto. Naprotiv, okrutno je mjesto u kojem se svakodnevno dešavaju užasne stvari. Svjedoci smo toga što se desilo prije 3 dana kod nas u Sarajevu, da su 2 ljudi ubijena, 2 policajaca koji su simbol države i zaštite. I ne dešava se to samo kod nas. Prije 2 dana u Pittsburghu u jednoj sinagogi na molitvi jutarnjoj za šabat ubijeno je 11 ljudi. Čovjek je ušao u sinagogu i ubio 11 ljudi dok su se molili Bogu. Tim više mislim da su ovakve konferencije i ovakvi skupovi potrebni sve i to češće i da je sprovođenje etos inicijative u školama od obdaništa pa do fakulteta, neophodno i veoma važno. Tako da se nadam da nećemo da se susretnemo opet tek za 5 godina, nego sljedeće godine iz Iruka. Hvala lijepo.